lên sa vai in chi bai ole Mizoram chung ami te ba ka khovel ram sang sang ami zo om jong sang te po sarkar thang in chi bai ka bu ka ni kan campaign chung in kei te a kan thian dang te kan campaigners te atu point mi poi soi te po kan lo nei the ya mi ru ti na te po kan lo nei the ya chunga chuan ngaihawm ka di la tin sarkar thar hian kan bu tron nan la li sual tu soi kalla ti sual le to su ati kha kan ru kan vong ringa tun ma thil lo kal to in chui vak vak emo khatiang lampang kha kan ru om lo ba tu na tang ro chuan mi tin in dik takin thil kan ti tur ania digna ro rel in kan to no wa ti sual le te ro chunga chuan kan khau le don ani ti ka kan soi wa tin min FIR thelu theina te zalen nan ne ya ko ta te chung chu alu lo thei lo wa sarkar khan ko ro rel na khan in ro theina kan nei lo wa chu bangin tu boy kalai emo tu boy thar emo awmani ro chuan chu chuan ama pongpang ai azong mai tur ani ten kan rama abik takin in thandona do te in puna anas ema kan media awang hian hetianga in pu thin na hian kan ram politik ati bal zole maya chu bangin hetiang thil reng reng hi kan in sui deuh zel to dona thurik ani chuan apu khan tur mai tur ani adik lo ni chuan apu tu khan tur mai tur ani zalen taka hetia du soi na ringot mai ram ni hi adik lo ba ei chu kan palzam mai don to lo ti ka soi dua tin fake account manga mani ming bo ti langam si lo ba doi se taka tlan se chunga mi be hi kan chui swak zel to do na ni chu bangin mitin te film kurturin ka in cha loka political transfer hi develop from kan dua lo te lo mani chuan thu dang ni sengin ama ro chu politik awanga transfer lo to te ero chu an chung chang duhsakna kan railway lo thei don lo ani ten kan official te song hian zalen na ania tu na tang chuan zalen takin an zalen na in mang se kadwa kan zalen lo lu tu ka opinion poll ola ka po kan ngai dan kan soi ngam lo ke mani mai kan ni lo sarkar na tok te chung point opinion poll an ngai dan an soi chuk thangam to lo chu tiang chuan sarkar na tok te zalen na dan bein au meka sarkar na tok ten anti lo tur chin aram ri au mai ni kan du zong soi te kan du lo zong soi te kan tran zong lo soi te kan right ni khatianga zalen taka kanom lo chuan kan rama hian politik dik om thei don lo ani chubang chuan sarkar na tok te tun ma ang khan che taka siam chui kan du lo ba zalen na in nei ang Shataka ramle namtanin man kandu ani minister tiin officer complaint box le suggestion box kanda dona eta hian mitinin arokna kan nei te social kandu te ron thelu thei ania chu hun takin kan lo entry nanga tin online na ti thei dan po kan ron ruam mandon ani kasoi le turit chu ni za chunga kan ti tur kan priority som le pani kan puan chu adwa emi han puan nan hian a ran pa wa na pa hole mowa sarkar na to ko khom kan tum lem lo wa hun a heka chu wangin department zong in to na kasoi tur hi lo chin chia
lo bo zui ngal ni sela ziak a in fiat tir nei ro chuan aron zui wat tho dong ani pakan na chuan kan sum din mun a che em ti kan ria special drawing facility le ways and means te overdraft te mangin engemaw chen kan kal trong ani kan ram hi report aya sangin apung kan pe renga ngaya sakata waibel sa zalivel salary le pension akala ngaya abang hi te mem em to mai ni chu tiang chuan hi wangin RBI point kan sarkar chu warning aron peta hiala tuna kan ro chun turahi budget ning noi mai ani boxia so bangsuan financial year thar lo thleng turki year of consolidation in so me na kumatan kan mang phot dona khat ichu mi puin e ma di din bun kan siam than hunatan min pese kan dua project lian le thil poi mo te khat chung chuan kan ti rum thei don lo ani ama ro chu ti chung chuan kan ngai poi mo ber chu kun na thok tu te an dia chung kun na thok tu te thai thar so thiang le ayeng le marcha le mun phia emi pali hi a minimum rate wangin kan le yang ti kan in tiam ani chu kan thu tiam chu kan bo zui ngal dona kan budget te kha tam lo ma selangin aning no e tang po hian kan ti thei donin kan in ria chu wang chuan en thai thar chi tu te zong hian kan ret anga fral andu chuang an fral thenga kan ren aya thazok an mania rem khian na ruang an na lo siam thei ni chuan an zalen boka chu tun sarkar thara kan ti hasak ber tur ani the finance department a hian SADP tan waibel sida songa da that ania ei hi thu le ma chuan khoi chet mi alo tur ani apa thumna chuan budget siam chung sang in November thla kha budget po sai hon ani der to kan tlai khet to chu ti chung chuan ti thei alo min kan ria kan minister tin te hi an department chan theu anen kol na tu a road map ziakin kan nei vek ani chu minister tin te kan pe vek dona chu mi ning zui chuan a ta chok ni lovin ngai tu a san pa po ni lovin kha kan policy kan lo duan tak sa mang khan an minister chan theu anen kol dona budget pa ngai kum tin mai angai le angai nei reng ringot hi ani lova tuna kan budget thar tur hi chu ZPM policy oriented budget ani kan beisia so wangin mi puin an vote chu kan policy khani ha kan manifesto ka an vote ani ka ti lo tin an duwa tu nei na min pe ni so wang chuan department ni administrator theu te kai khwai na ngai poi mo in budget siam da tlang ngai ringot ni lovin ZPM policy tin zone budget ron siam turin ke cha du bok ani ten kan budget a hian don financial year thar atang chuan share kop dik na sei lo ni kan budget a hian share kop dik lo atam lu tu kan le budget tura kan pass te ai tam tak atakin le kan bale don ti khereng chungin lan moinam tlem theyang berin kan da kan CSDP te po atam theyang berin kan da lan moi kan dua revised estimate ain or budget estimate ain revised estimate alo tlem dua ya actual alo tlem le dua ya kung khata kan chut sual nei vai bel se sang tel ni kung chen khata chuan vai bel se sang khua ten kan chut sual ni so dik chia thei chuan ni lo ama ro so vai bel se sang tel tela kum tin chu dik lo kum khua tu ri ani karing lo
Chu wangin kan ni ang amin kan langang eng ma ke ni chuan kan zep dong lo kan tun din mum tak kan chiat zemo kan that zemo lang chuak thei turin budget hi department tirin anon siam kan beiseina atira kan an pass ho dial le atopa kan pass lo ang thil thleng tam tak lo om supplementary demand manga soi ho na po hon to si lo wa in rul liam le duak thin hi ei kan ram finance and ko da hian ti re a siam that kan duani pen sarkar sum mani mimal akauna lo la da kan lo pal hlau ani chuan action lak ngai lovin mani lo in chin fel wat turin kan in fiat tir bok ani apalina chuan resource mobilization committee kan din lona ei arang theyang perin na tho tir kan tum ani chu chuan aron khoi tur chu pakhatna chuan austerity measures in ren chem dan engai nge sumi kan sen tlem theilam tur ti anon yanga chu da chuan ke mani ho minister ho hi kan kal ka sadon ni ma kan hruai don ni and tinan chief minister in 29 grade 4 pali a sor ya pali kan banang pali dang kan lakolam minister 10 pali an kol thaya pani kan chokang pani an la kol thaya MLA ten pani an sor thaya pani kan bananga pakhat an sor to ten MLA zong tana kar thar lehi ti to ani bakang ten minister ten kay potiamin motor thar kan leidon lo alui ala tray mem lomin kan fia sarkar tharawanga motor lei thar sia hi atru na kan thevelo subangin mantla an ni photsuan alo man lui hi kan mangjui be mai don ani ten minister pakhat zeli kar pakhat le spare pakhat an kol theyang chu bak chu an kol tur anila bangla kan lu adona bangla lu adona piang yang furnishing en mo ser tam tak man athar an thak thleng thina en bangla te kan minister tena lungoi takan lu mek ten lia furnishing in ti tru kan dilo awamang hian kan chomang koi molaya alo pel he de we mo thuam thangai molom pal ani ro chuan chu su thu franin awamanga furnishing lam re reng hian an mani dam chen an nei veka thap tu chu ni huna kum chu ti zan do thap tu ti awm sa veka chu miang chuan akal ve mai turani ti chuan minister bangla mai ni lo sarkar building zong zonga furnishing hi furniture hi atina thak ahuna zo siam veka thap to turani namdang siam man tur ani lo chu ahun zela di khan voi ta thak rup lovin a life period alo to pa khan ata tolin ti tur ani tani ten minister te ansinin anin hruai do turan lo anin zui dum turan lo a heksa atrul lem lo sikul nau pang in lo tir tur ani lo in zone pe chu khap tlat ani ten chief guest kan zup kan tum lo til te nau thenga chief guest min som lo turin mi pui te pok kan nen chewani kan officer ten lo hong ve ro se lo ti ve ro se tema a minister chinina on hon mi so om mai tun malama in koi ba thenga hong khasu adi ke mem lo ani so wangin kana khan kan hun la hek chi anga la khan in ven kan dua ten emi austerity chung sa nga yan ke mani ma kan hruai dona official ten minzui kan beiseina kan official zong an entitled chin la ro se ke po ka entitled chin chu chen khat po bang lo la pek ka entitled lo chu chen khat po hi kala don lo chu wang kan official te point an entitled chin a lu ngoi sela an entitled bar local pal an lo omani chuan lo in chin fel wat turin kan in hriat tira
ayan thatu kan da don ni ta hian chu wang chuan mani chan ho ba lo ti lo kol emo kanom ni chuan ei chu action kan la ngal zu zot don ani ten mi pui hrim po in ren turin kan cha duwa en te tuite tileng po rampachia kan nia in ren thiam turin kan in cha ani then resource mobilization here and austerity measures maka manpower assessment aron hlawhtlanga kan mi hring ngamo dan elai department anen tamlu tuk nge ni dai lo lu tuk khang song kha anon zir tel bok don ani ai kal song le mani post lowa omek song January tharau main ron report vector ani a justification ne engwang ne ai kal anla engwang ne mani post lowan om ai kal song kha di re thei ani khel lawang lo thei lo thi lam ve ti kan ria so bang chuan a justification ne anon thelu vekanga e committee hian alo endik dong ani in this investment an hlawhtelang true law sarkar sum sen na engzang nge om chu chuanin hei chu outsource ni e hei chu privatize ni e ti te anon sir chianga chumi ani theni tu chuan department zongzami January tha tharal main functioning and non-functioning asset an nei zongzong anon thelu tu ani bok ani wa mo ra chung chang pangana work order issue to na lo tran to zongzong kan cancel don lo pakhat ma chata ken thok zui ro se amai ro chu quality kan en do don quality chia chu bilan la thei lo ba ZPM sarkarin wa na chia au tu ne lo tu na work order an pek zongzong hi dan bo chia pek ani de ufeka restricted tender de ufeka pek ani dan lo pek ani so ti chung chuan na lo tran to chuan ti boy kan tum lo amaro chu work order issue to na lo la tran lo an omani chuan chung zong chu stay mal tu re work order tel lo na lo thok ten om chuan stay bok tu re abik taken saski a hian finance department atangin single nodal agency an sumtur transfer vek ani to an lo man chua to chu an man chua to in omanga a balance an laman lo zong kha ron report vek tu re sa chuan sarkar ina tu ape tu ani then restricted tender reng pakhat ma chief minister approval lalovin timia lo tu ani parumna anti corruption measures e kan ngai poi mo ani lok ayukta hi thuam chak kan dua maro chu tu na din hun thar kan an hian thuam chak chi ani nge ni lo hi kan en fia phot do ani then CBI nena general consent aram te yang berin kan pengal bok dona kan ram project zong endik turin monitoring committee kan din dona chu sarkar le ZPM ho tu te chau yan an endik don lo zoram mi pui zong ai o kim so da chuan an om don ni recognized party tina trying pakhat theu anon thu ve ang NGO atangin anon thu ang MKC atangin pakhat MPF atangin pakhat so chuan mi pui ai o kimani chumi te su kan ram project endik tu akan bang don ani an mani pui tur hian quality control division hi an man thei turin kan siam bok dona technical support te turin Prati sarkar kan dolawa mi pui sarkar alo piang tani so wang chuan mi pui sarkar ani sia chu kan monitoring committee a hian tilan ani nga dona
chumi te chuan project tlaw trul an tlawng a contractor khan a huna lo zo lo thei lo ta sela engwai ne a huna zo lo chumi huna chuan ka zawang etizat hian tiin ti huamin ngu lo hlau em in an deal ani sia enga tinge a huna hian an zo thei lo zawang chuan a chan an ena he committee hian MNA party congress party zong ngai dan kan la vek don ani ai om vek don chumi te chuan a ipo sei sak de wangu an ti lo chuan en contract nga ini khat ma kan pot sei don don in revise estimate hi su committee bok chuan i revise sak de teng u an ti ni lo chuan cheng khat point revise ani ngai to don lo i ka kan soi le du bok ani ten hetiak na kan thona tura hian kan minister le kan MLA zong an chung hlawhtlinna le thiam tha te voina hian ka ngen wa kan chung hlawhtlinna le kan thiam tha te hi min froi sual tu kong dik lo min zo ti thin tu an lo ni to ani mai thei ke ni ai ro hi chuan ei lo tura min pui tu min trong trai pui tu min ven pui tu ni turin kan chung hlawhtlinna le thiam tha te zong kan nge na kan party workers zong po chu tiang tu chuan kan nge na kan official zong te po chu tiang ru min put puya ma min la pui turin kan dua kan official te cooperation telovin sarkar kal thailo hi country a chu wangin diktaka kan ni tin na kan thok tlan kan dua NGO le ko khan zong hlawhchhamna kan ngen boka kan NGO te kan ko khan te chuan ru na ko nga hian an ti thei tok chuan ti deuh vek to a tu nei nan ku taum ve si lo wa min fin chwa tu min dom tu min trong trai sak tu atan an tlang kai em dong na tin mi pui mi mir hi zoram mi pui mi mir hian lem na hi do wangu i trang ho wangu kan zawai hian thil hi atop thei don na tura kan puya kan som bok chu ni pasarina chuan hun man dik ko ran ho hian hun kan mang dik e ma bidang hian kan en ton le thei hau lo ma poi khom mai ko ran in mar hruaitu sarkar hian azui angai ahun taka kan om tur ani emiatan hian biometric attendance system hi department tinin to na tangin na lo ne ya introduce but lo tum thau tur ani ten office in khelna bung ruwa eng chi ma om tur ani lo mi hring rong bol hi pathian rong bol na nia sarkar na kan tho hi mi pui rong bol na chaw ni pathian rong kan bol ani sumi su in thau turin kan in sa ani parian na chuan state marketing board kan din dona ei rang takin kan din dona an na pui ber chu thlai thar le ani dona vegetable supply chain te an tianga in kan thlai thar processing te skill development entrepreneurship kan ti zong a value addition khang thila kai noi zong nen khan e marketing board hian ma aron na dona ni pakwana chuan boundary committee kan din na lang ramria buaina om vele din chop chung athulo athalo tu na tang hian kan loin bua sai tu rani ta po hianin mi pui ayo im theyang berin kan hruaitu ten anon duanga somna triple SB le SEDP board chiangal tu rani in resource mobilization department hi chiangal tu rani department pui din angai lo hemiatan hian resource mobilization department ni lovin resource mobilization committee kan ya chu chuan te kher to so pakanda chuan right to public service act kan lo pass to kha ataka manghal turin department tin te malanghal turin kan sa bok ani ato bera chuan ruhlo ti tak zetin kan do don
kan thalai te etiza thimek le nun beidawnna mek hi chancho vat an ngai hemi tan hian kan budget po kumdang zong ai kan thil phal don ani ti tak zetin hemi a hian malaka kan excise act ninglai de po atrulanga men thuai durin ma kan latran bok don ani ole kha song kha kan priority ni za chunga mi tur kan puan thei ani luna kan soi khani za chunga ta ani nakina budget thar kan nei huna kum khat chunga kan priority kan puang le don ani hemi ti pui thin ani theinan hian ti pui song trong trai ya tran min lo lak pui turin ti tak zetin en som chuwa Christmas le New Year lim tak le thamuang taka mang turin duhsakna ang la na chu alo me CDP le MSSB ka katito kita sarkar sa CDP to paho si engineering dito ito mai lo ang kanen chiang po tang nei MSSB ka wala po sa dito kay non so ito no na ka pa ni kinlem tempe ka fi tu mo di la ka po ta kan so sa ito so kila ka do di nge sarkar ma support nei ai chuan tlem doi do na hang ni chu lo thei lo ani sen na tlak ka kan nia board pol lo committee an nia antinan hemi resource mobilization committee chuan report a penga top me khatiang khan marketing committee ro chaw ngai ZPM sarkar engine police tali work department sa mo ya so chin ka ania tu na ronso ka nia finance ka the PM sarkar chief minister in works department pakhat ma chang dom lo works department le non works department ro sin lo clear re dom nia CBI kungsan pek chungchang ka tem ni soi pia ke level so if you ran pa wak ngai lem lo ya kha tu na chuan CBI na case an sui du reng state sarkar in palna pek sel nga ya lok ayuk ta point HO CBI ko ti hlanang ti hruaitu man nei to ma se kan sarkar in palna pe ngai lo khatiang kha ne wangin case tina sarkar permission na tura ron kalzia ngai to lo turin blanket permission kan pe don dinani ai chu kan la zir chiang manifesto tungchang khani zia a manifesto hi homa in chalo zia ka manifesto zia lo manifesto hi hom hi ka ya san tu mata ma te le ya mani in kalna te ni ko ke ko ta sanna te ko ke ke ni kan nan ti I tu ten khani am jo ki ka kan ni le do ni karina akha manifesto tu lai akhani akha ho ni ni na so ka ma sa khani na hong so ma ti ti ka ri ti ni lo lo ni akha ni hen kia ni ni ngai si lai ka ni kal ve ngai kia hen lo la in kan ma sa ti ni ang chi to ka ang the ka yang chi kan ti ni in thamna sa kan tiang ho kha kan sarkar una tan kan tian ya opposition MLA thanga dil ti thailo ka kan nia tlang pui tuin manifesto re kan sarkar una ti tura ta na kan duan nia kan manifesto chuin mu to kami piala ma khan department tin kai hruaina road map hi akan pa kan nia chu minister ta benang kola MSSB thungsam kha di top na di kha na yan written exam nei to interview ka tc lo ka tiang lak lo de kha om pa theya ka tiang kha chia vek tur ani ken ani am lak lo chon kan ha peng chu advisor to CM hi nei turang ya saya agam ni pani pathum chu kan nia ka sarkar ma sa ho nei ka soi se thin khan kan soi sel po ka lo parliamentary secretary di vel le ka an nga lu to ka ti lai so minister tin khang an nei ni de bra chu tiang kan kal do lo kan ni chu an advice chief minister ama mo pi ka tiang quality nei te kha
kan da chawang MOS ring ani सरकार मसाइला लेबान हुचिया ते कमिटी tu nai chuan thotran chonula ma hian kan finance din mun in brief down chawa ala soi theichia hil in kandol khan in candidate pakhat khan tuma PND minister we don ta in Africa kuma sum kol pa man kan tisang wa ikania yang sumar sarmakara le state sarkar tu ne na ni se petu ka helo wa Nigeria si te ko man ti ya ka at ti ken kol pa man ma ni bisa lo tu oh an tu mai chu kan din na nia JRC hianin a red tur hi around fix china an fix ai tam zel kan sarkar hianin an lo du ta china ni e ma khop mai JRC in around the here blue to ke kan mi pui tan itiniam de ngu ti zok tu kha ani mela sarkar chu ma se ai sang zok hen du renga ti chuan complain hun an honga khami hun chung khan ZPM hian ka complain thi chu hearing ti mayang an mani ko hun khan nei le a chu ta chuan kan ayo kan tir bok thi khamian ye wang khan tu na kan electric bill po hi ZPM paltlanga wanga tlatniam ania tuna kan sarkar kalta du dan ang khawa pompui tailang complaint siam loilang asang khopa JRC na arot ai sang fe ni tlatani chu tur chuani lowa kunga chungin kan ti sang do lo kan tia he chu kan commitment ani kan honor amaro chu JRC kan fix polo nei sengin khami chin kha an to thelo ni point state sum khan atwar thina ni emi power and electricity budget ka chuan da mai chumi state sarkar na da thei chung chuan JRC chuan soi tor ni state kan ni ka tu la hin te ya chia ti pun lam zong yin pala ku kan nei ko ne ka chu ni za chung chuan in kan khong thri lo nakina ale pe ki lo mai chang don ni sugatanga samrar fu san cho tungcha nge sarkar hlawhchhamna ai ta tu ko man da mai ai ar sona nemo thil danga nemo sarkar ma sa te na man lo lak to song song ni thil thani pot chuan kan chu zong bek dong Chief Minister Pu Lalduhoma akai shwai sarkar chuan tlak huamin hnan thok dona niza chunga an ti turan puan te kha khong takin an kalpui don ti asoi voina ZPM party chungin khoma man puin a Chief Minister hian Mizoram mi puin an party chuan en china an na tho atangin mi puin endik se adu ti soyen sarkar le tlaka an ngai theinan tlak huamin hnan thok don ti asoi Pu Lalduhoma chuan Mizoram in than puin ei zota ka an beiseina tle man tlinga an tlin lo na tam tak chu sum le pai wanga ni ti asoya an party chu sarkar siam tu ni ma se sum le pai mangin vote an song ve don lova rampu marwal taka mi puyan kaltan theinan thiang hlim takin ma an la ti asoi Chief Minister in Works Department achang lawang ti an soilok chu atakin an ti hlawhtling ti soin Pu Lalduhoma chuan bial tina enkol pui vek don ti asoi tuna an din hun chu pathian rem ruat an tong trai chhan na ania mi pui wanga hne chang an nia neutral an tampo le ram an kal thadona party rui chelna chu an kal san tial langa ya ZPM chu mi puin beisei sang tak nei an thana nia wangin mi pui beng an ti thlep tura ni lo ti asoi Chief Minister chuan mi pui sarkara chuan minister le MLA anin thau vak don lova MLA te chuan department an enkol don lova wangin bialtan le ram mi pui tan theitopin an thok thei jok don ti asoya kalphung thara chuan engna po a thathle turani ati inkhom hi ZPM President Pu Lalduhoma sotana kai shwaya LAD Minister Pu Soivunga Education Minister Dr. Hlawhtlinna Agriculture Minister Pu PC Ruata Supply Minister Pu Chanzawa Rural Development Minister Professor Lalni Lomale Sports Minister Pu Lalduhoma Marte point thu an soyani Mizoram People's Movement ZPM leader Chief Minister Pu Lalduhoma mi puiten sarkar le tlaka an ngai theinan tlak huamin na an thok dona ni za chunga ti tur an puan teng khong takin an kalpui don ti asoi ZPM chungin khom voina hneya Pu Lalduhoma chuan he thu hi asoya in khan pui nei zo ta ka an tin lo na mun tam jok chu sum le pai wanga ni ti in sarkar siam tu ni ma se sum le pai mangin vote an zong ve don lo atia Chief Minister in Work Department te achang lawang an lo ti angin
chan lo thu le bial tin a en kol pui vek don zok thu asoi he ba ka hian Pu Lalduhoma chuan bial tinin minister du vek ma se minister bial ni chak chu thil om dan an hriat tok lo wang ani atia mipui sarkar a chuan minister le MLA anin thlau vak don lova MLA ten department an en kol don lo wangin bial tan le ram mipui tan thei to pin an thok thei zok don atibok he huna hian minister dangte po in thu an soini voin hian ZPM chuan party office a chungin khom hunan manga chief minister Pu Lalduhoma chuan thu soin ram mipuin min en china min en chin zel turin kan du kan na tho atangin mipuin min en dikse sarkar le tla ka min ngai theinan tla khuamin hna kan thok dona ni za chunga kan ti tur kan puante khong takin kan kalpui dona ni ati Pu Lalduhoma chuan in thlan zo ta ka khan kan beiseina tlem kan tlinga kan tlinlong atam tak chu sum le pai wangani sarkar CM tu ni mai ila sum le pai mangin vote kan zong beidawnna lo abikin minority area lama kan tling mu mal lova rampu malrual takami pui kan kaltlan theinan thianglim takin ma kan la ang chief minister in works department achang lawang kan ti a works department kachang lova bialtin ka en kol pui vek zok don ani kan din muni pathian rem ruat kan tong trai chan na ani a mi pui neutral te awangin hne na kan changa neutral an tam pau le ramakal thadona party rui chil na hi kan kalsan tiel angai keini ZPM te hian mi pui beng kan ti thlep tur ani lo keinin mi pui kan ti beidon chuan zoram mi pui te hian beisei tur dangan nei to lawang ati ZPM chung in khom hi party president pulal lian sotan kai hruain minister pusil soivunga Dr. Hlawhchhamna PPC Vanal Ruata Pilarin Puite Baka Minister of State Pobilal Chanzava Professor Ni Lomale Pulal Hinglova Martin Thu an Soibok Mizoram Legislative Assembly House Leader Pu Lalduhoma Mizoram Legislative Assembly chutkhom masabera MLA te hloti punan don lauti asoi Sumdin bun country austerity measures kan lak viau angai dona suta chuan Trump masalama member 10 kan lo enjoy thin engemo kan enjoy to don lova hlopo tipun ani don lova hruaitu te kan niangin mipui ma kan hruai angai don ani inel na thiang hlim nei turin pu speaker kan member song te ka cha duwa mani bial theu en kol na konga inel na thiang hlim nei sela ruling le opposition clear sang lovin e sarkar hian bial tin te kairual taka na son na konga kian pen theina turin theito kan so pui theu don ani Chief Minister Pu Lalduhoma chuan akai hruai sarkar chu in ren chem taka an kal tur thu asoya assembly session chu mizole Christian ni na hlan tir na hun tha ani thu soin bial tin te khairual taka mason na a om theina tur mala kani tur thu asoibok House Leader Pu Lalduhoma chuan House Member ni chu zirlai exam tur ang deuh mai a than lak reng ngai ani thole taimak le thori ma poimo thu soin member te chu ram tan thei top chwa turin asoma ruling le opposition clear lowin sarkar in biatina khairwal takin mason na konga ke apen don ti asoi pudu oma chuan sum in ren chemna kalpui angai don ti soin House Member 10 an lo enjoy to chin eng emote chu an enjoy to don lawa hlopoti punani don loti asoya bial shanga department na tho inzia na copy chu MLA tin te pek vek chinani to don ti soin house thunga chief minister in faksiak vak te engkim maya chief minister za om takti chongkam te chu warve lo turani thu asoi Chief Minister Pu Lalduhoma MLA tenan bial an enkol na konga ruling le opposition clear lovin bial tina mason na kairwal taka akal theinan theito pan chua pui don ti asoi voin assembly session speaker thlan thar pulal biak za maso mangin house leader Pu Lalduhoma hian speaker tharin house kai shwai tum dan chu thamuan thla ka ti thu asoya diktak le tuang taka house kai shwai turin duhsakna hlan ngalani Chief Minister chuan member zong alom pui thu asoya la hlawhtling ve te lo te po beidawnna mai lova theitop chhuat turin a cha member te chu zirlai exam ha chon tur anga in zir zelan ma modon ti soin thil thar zir turan nei reng don ti she turin a cha ani Mizoram sum le pai din huna thatlawa wangin in ren chemlam an kalpui don ti Pu Lalduhoma chuan asoya tam masa a member ten ham chan an don then khachu ti to pani dona hlopo ti pun ani don lova hruaitu an ni angin mipui ma an hruai angai don ti asoya
member te chu in elna thiang lim nei tur a cha in tun hmalama bial sang sanga hmalak na opposition MLA ten a copy an dong ve ngai lo chu thil dik ani lo awangin bial tina hmalak na chu member zong zong hne na pek thin ani to don ti asoi Mizoram hruaitu ropui tak tak ten man lo hruaitu a an hne na tanga ti dan phung than mu te chu chom nun an tum dona chumi konga chuan speaker thu oi theite tongkam hoi hom man sham te atul don ti soin member te chu chief minister influence siak angmaya thu soi ching lo turin a cha bok